Turamushimiye cyane mugenzi wacu Yusufu ubona bagenda. Reka twerekeze mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye ndetse na Gisagara. Hari bamwe mu bahinzi b'umuceri bahinga mu gishanga cya Rwasave kiri hagati y'aka karere ka Huye ndetse na Gisagara bataka ibihombo baterwa no kuba igishanga cyarangiritse, imvura yagwa amazi agatwara imyaka yabo ndetse ngo hakaba n'ubwo gitwara ubuzima bw'abantu. Prince Theogene Nzabihimana arakomeza. Ibyo twateye isuri yabitwaye n'ibizi byuzuye mu muceri. Ni bamwe mu bahinzi b'umuceri bahinga mu gishanga cya Rwasave kiri hagati y'akarere ka Huye na Gisagara bataka ibihombo baterwa no kuba igishanga cyarangiritse, imvura yagwa amazi agatwara umuceri ndetse n'ifumbire bafumbije igatwarwa n'isuri. None se ndeberaho, urabona imvura itarenze hejuru y'umuceri. Hari umuceri uruzi mu masinde, dore bariho barasubizamo ubwaka, uri yari Imana nevura yarateye. No mubona cyarangiritse imiceri dore iragenda, imvura dore hari abananiwe gutera kubera ibizi byuzuye n'imbuto zihagazemo ntawe uzitera. Aha hari hateye imvura yuzuyemo umuceri waragiye. Uri ruzi uri munevura aranevura aho yari yateye. Imvura rero yarajicamo irabitwara. Imiceri yaragiye kubera amazi menshi. Kiruzura nyine kikagera hejuru. Hariya hepfo naho hari ahantu ari ayo mu Rwabo yarakubita yagakubita bikaza bigatwara umuceri. Umwuzuru uraza umuceri ugatwarwa. Ifumbire ikigendera ikigira mu ngarani. Igishanga ntigitunganyije, gitunganya se urabona imvura yazigatwara imiceri. Ni igihombo, dore ubu n'igihombo cyashyikiriwe. Dore ni nk'uyu naho harateye. Se ntuhareba. Imvura yaciyemo dore ya n'ingarani yayobeyemo. Uretse imirimo abaturage bavuga ko yangiritse, ngo usanga no kugira ngo babone aho banyura bajya mu mirima yabo bitaborohera bitewe n'uko iki gishanga kidatunganyije. Aragenda amazi akuzuraho, wagira ukarikandagiyeho umusore ngo ariho arashakisha, tugende umusore ndambuka ugahita arumura harukamutwara. Ugasanga nyine mateme yarapfuye nkuko nari naguyemo nyine. Bari gishobora kwamara umunsi cyangwa iminsi ibiri yarahezemo. Abaturage bifuza ko cyatungana. Ubwo rero turasaba ko badutunganyiriza iki gishanga. Umuntu akajya yambuka cyangwa akaza mu kabande gukora, ariko rwose afite ahantu anyura. Bakongera bakagisubiramo bakagitunganya. Cyarapfuye. Batunganya igishanga, batunganya imihanda, ibiraro. Ku bijyanye n'iki gishanga, Sibomana Damien uyobora umurenge wa Save, umwe mu mirenge ikora kuri iki gishanga, aha icyizere aba baturage cy'itunganwa ryacyo mu bihe bya vuba. Icyo twakoze abaturage ikibazo turakizi kandi cyakorewe ubuvugizi, igitegerezo gusa n'iki nuko haboneka budget hanyuma bigashyirwa mu bikorwa. Abaturage bavuga ko iki gishanga cya Rwasave kuba kidatunganyije usanga giteza ibihombo abahinzi ndetse ngo hakaba nubwo kijya gitwara ubuzima bw'abantu. N'abantu baragenda ahubwo bagapfa bakabura. Dore uyu mwaka ushize muri Ritumba iyi Rwasave yatwaye abantu 4 kubera uruzi rubatwaye nyine. Haruzura nyine akaba menshi. Yaza kwahira kanyerera, hari n'uwagoye ku kiraro cyo hepfo, hari umukiraro ahita apfa rwose, turamukingura umwana muto cyane wiga nko mu wa 4. Prince Theogene Nzabihimana, Radio TV 10 mu ntara y'Amajyepfo.